شنوبین سلام علیکم دوستان عزیز، ما امروز با شما هستیم. برنامه شین و بین رو شما تماشا دارید و امروز من امیدجان سلطانزاد و نصرالدین اسداللهیف. ممکن شما حیران هم شدید که برای چی ما امروز دو نفر؟ برای چی؟ برای اون که ما امروز دو نفر مهمان داریم و ما دو جای دیگر داریم و یک نفری که همراه ما برندگی میکرد رو گفتیم که خیلی تو امروز میتونی که نبیایی، برای که ما دو مهمان داریم جای تو بند هستیم. مهمان های خیلی عالی قدر هستن. فکر میکنم یکی از شخصیت هایی که مثل جنگاوران سینه خود را سپر میکنند و در مبارزی کسلی که بیماری هایی که امروز هستن، دو نفری که با گفتی نصرالدین سینه رو سپر کرده امروز در خدمت خلق و وطن هستند، در خدمت ما و شما هستند و دو نفری که همیشه شب و روز آدمای بسیار درکاری هستند. مهمان امروزه شین و بین محمد جان حسینов و اسکندر اناقولов که مهمان برنامه ما هستند، ما دعوت میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. او اجازه با موسیقی رفته، من منتج موسیقی میمونم. مولا میگه داریم میشه بود برنامه در جای گپ زنه گریه میکنه. امروز این مردک ما فقط برنامه ما رو میگه گریه نکنه. السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستید؟ تشکر با شما امید جان، تشکر با شما دوست برادر نصرالدین جان. تشکر با شما امید جان، تشکر با شما نصرالدین جان، تشکر با شما اسکندر جان، تشکر با شما محمد جان. برنامه خود دعوت کردین، تشکر زیاد میگیم. امروز اکرم جان گفته بود که اگر برنامه شکل برنامه برای یعنی که خورسندی باشه. ما کوشش میکنیم که امروز هیچ کس هم نگریونیم نگریه نکنیم. لطیفای با مزه آوردگی با صحنه بازی میکنن، مونولوگ میخونن، سرود میخونن، رقص میکنن. سازین همه ساز اکا اسکندر چه شما سلامتی و شکر خدا رحمت خدا همه شکر خدا تینجا همه نفر شما چه خیر همه تینجا همه نفر ای شب روز در کجایی نو چی کارو برو کتی نو من کاری همین کاری هر روزه مثال بگیم پرنه دیننی پرید نوادار بودیم. خب با همون کاری پیشینه دعوت میگیریم میریم مثال مردم بیمارخانه استقلال در نه در چیزی استقلال در شعبه یوری تجربه استقلال اروسوس کاری پومش میگن ما یوری تجربه میگن کاری پومش ارزوام خیلی از کاری پومش. چخیله وضعیت چخیله امروز وضعیت چخیل بگم وضعیت نیست گفتم نمیشه بسیاری بعدم گفتن نمیشه گفتنیم که فوریقبالی کردن در کار نیست. فوریقبالی کردن در کار آوری هم اصلا بیماری هست. نفشیده تمام شده اگه ما میگنیم خیلی این درسته این گفتن در کار چیزی که مثلا فرمایشی مثلا بگم تندرستی گفتگی مثلا بگم همون چیزا را چیز سانیتری را باید اجرا کنیم. قاعده های هیگینی شخصی خود رو فسیلوی یعنی مثلا بگم آبشی منم مثلا بنزود میشه یا خون میکنه دیگه شخصی خود رو باید ما فراموش نکنیم. ما باید همون را رعایت کنیم. مثلا دستت شستن نشستن این که اوقات دست میکنی این چیزی موبایل چی اوقات شستن شب نتوانید بشید
نه آخه دقیقه شما میگید شخصی نه آخه دقیقه نه Анакал Соня, бесмаҷа я- ёдам бутам 20 сония гуфтагиан ман гуфт 20 сония бояд даст дад 20 сония бояд даст дад موبایل او بله بله уҷада носкашо агар иҷо اگر نوزکش باشی باید سخت‌تر بگوید میشه барои сигареткашо бо ин хел خیلی را جراح ها میکنن جراح ها باید شوتکه خطی باید بشون ما در حاضر جراحی که نمیکنیم همه گیان شخصی که عمومی هست ما همه رو میکنیم مثلا میشویم یکی نرد میشویم وقتی سالهایی که ما کار میکردیم همین اکن کمتر ما وقت روسی خواندگیم کم کم اگر همین گپوی روسی خوش میکنیم شما اول برای چی که پروبا بود نه مثلا میشویم با سن دورو سن ای دورو تیار خون تیار میکنیم خیلی تیار نیست کیمچی دورو میندازی همون دست هم خیلی میشه که پختکتی اگر دست توزن نباشه کبود میشه توزن نباشه میکروفون باشه کبود میشه باید خیلی دور بودن و بنزینی پروبا میگن با یک تیمولوی پروبا هست با یک تای دیگه هست که حاضر چندین سالش ما استفاده نمیبریم тандурусти истифода намебарем امور ما شپریسور وقتی که ما کار میکردم شپریسور میجوشوندم وقتی جوش آمدگیش 45 minut باید میجوشید باید توزه میشید همونا ما همشه نه اختیاران خوی میگیم و خیلی اگه پنسل میگیم ما توجیه نمیگم چی میگم همون قدر کپیتا همورا نه همونا میشه کنیم در درون شپریت اگر کبود نشوه نزدیک جوشیدگی تیار سوزانم همچون хеле ба мурори замон Оли ракам- технология сузандоруо якаратан ози якарата буромадаги бисто олиҷоно вақт кам истеҳсол мешуд ҳозир истеҳсолотиш ки бисёр мучен анақл ба филм давра шумо да ҳа шприсе будам маргунов қадш не ака он бисёр аги дар кино бисёр чикадаги барои шприц жанаи ном дорад шприц жанаи ном дорад калон ҳамиқа 150-200 мл мебарад вайра барои шуштани меъда мисол ҳама меъдаша шланга мемонад вай қата об гирифта мисол рой мегири ё кашида мегири ҳамиқа вай барои фақат ҳамин дига ягон аги кинода бисёр капр вояма карда вай ӯ актёре ки барои ӯ актёр гири маргунов худо раҳмат кена гура ман пул рафт чанд сол шуд кор мекунед дар соҳаи тиви ай 76 сол ҳамиҷода хондед ما اول درامش اول اومدیم میدونست دوشنبه ما اهم یوشیمون ای مایدگیم ای 38 ایسو من خواستم که دکتر شم لیکن وقتی که وقت دوره مود در مکتب اومد اکول میکنه اگه نمیدونم شما رو کدگی شما رو دایرو کدگی ما رو نه ای تای کوچک میگن همین 3 روز همین دست برداشت نمیتونست اینا میشه پارتا شتگی بودیم در بیخ چیز oyna dereza ما میشتیم همه که دیدیم که همه بیکس قطعی همه خلط سفیده در آمدن همه خیز کردم oyna رو یه زدم بوی شده oyna خیز کردم одаме ки оянда табиб اون وقت من در خیال نبود тарса табиб шуда بله همین тарсам чизи گرفته رفت гирехте буром айсин гирехтен درس خیمیا بود укол накунем гуфтам укол من ترسیم گرفته رفتم یک سه روز نیومد سه روز وقت معلومه اگه چیکار من رحمت با هم معلومه برای اون که هم گوشو ایام دستای معلومه کلان شده گردید خیلی مثلا گوشت میکشید یک تو شپلاق میزد و میومده یک بار ما پدرنده چیکارم شکایت کردم که پدر جان مرا معلم زد استاد گفت بیهوده نمیزنه بود چند شپلاق دیگه اینجا خوردیم اگر همون بود اگر معلم اگر маркаш ҳам شتازر هم کنم من گاو نمیزدم میدونم که با دفالیت با یکون چیز دیگه میشه خیلی ман медонистам агар ҳамин анақл фиқа чақчақа кун барномаи дафаъи سوال دادن که قدر سخنه خوبته ما حتی چای نریختیم نه چای мо чои оддӣ ҳам надорем мо گیاهچای گیاهچای باید акиш фақат шумо лечение намекунед охи табобат мо ҳам инҷа моям одаме лечения сухана лечения
با چی میشه؟ ҳамада گپلی خندگی چیه؟ ана ҳамин гапҳои шумо аз як ҷиҳат ҳаст дар табибӣ. суханаличение гуфтем, габличение гуфтем. мисол ман ҳамин каса муношад мегӯям ки не ҳаст. мисол ман агар хоб будам систематика тидагӣ будам ҳамҷида гуфтам бачаҳо натарсед. ин тобат мешидагӣ айвам нагиреза вақт хати биёем ранг мо тобат мегирем. манам тобат кардам ҳа якумш Аллоҳ таъола худаш дуюмиш табибон чӣ мегирем. ана ҳамин сухани шумо ранги ҳамин дору. ман ҳамин алафи шумо тайёр мегирем ин дору. гап шумо мегӯфтед суханаличение ҳамин дору. як каса меге ака ту натарс. тобат мешавад. дар ҳақиқат ҳамаҷон дар ҳамин вохӯре ки бо ҷаноби олӣ будем дар ҳамон ҷани пешвои миллатани эрод гирифтан ки мақсад муносибати худро мақсад бо ана беморон бо беморон ҳам шахсоне ки эҳтиёҷманд ба шумо ҳастанд бо оvoz сухани озод ором ана ҳамхел сухан гӯяд ки мақсад ҳалим бошад. сухан бояд ҳамхел бошад ки аз қалб гуфта бошад. сухан ҳамхел бошад ки ҳамон бемор ҳис накунад ки бемор аст. яъне ки ӯ ҳис кунад ки чӣ хеле ки гӯё ки ҳар рӯз қатиш хона мешавад ҳамхел қатиш суҳбат кунад ки тамоми ҳамун дарди дилша ба тибга ҳангоме ки ҳамун бемор тамоми ҳастиша дарди дилша ҳамшон ки ай нишонаҳои гуфтаҳо ҷа алака пайдо мешавад ки ҳамун бемор чӣ бе ягон ташхис метавонӣ ки ҳамура чӣ ташхисаш бимонӣ барои ки ӯ бемор тамоми ҳастиша барои ту гуфтеса и ай ҳамун ченда аз суҳбати бемору табиб ҳис мекунад. ҷаноб маҳорати табибам бояд маҳорати сухандониву сухангӯивушам бояд бисёр амира пешвои миллат ан эрод гирифтан ки мақсад ки ана чӣ кунем мақсад ки ҳангоме ки суҳбат кардан бо мақсад беморон ҳалиму меҳрубон бошед. не инчунин ки гапи нафс морро аз сеташ мерон. гапи ганда мусулмонро аз динш мегарад. ин гап маъно дорад. рост мегӯям мисол ман ҳамин наворе ки ман кардаги мара бурспасад кардага мо агар бовар кунем накунем як даъват кардаг як шаҳрванд ӯ шаҳрванд даъват кард модари ҳамон ӯ одам камкам ҳолати рӯҳиву равонӣ ҳолати рӯҳиш вайрон дада масад ӯро бояд ки гуфта даъват кард ки бояд амира шумо масад бояд интиқол медодем чӣ мебурдем чинум дорад беморхонаи райони рудаки ленский район бояд амҷа бемора будан мо намедонистем ки бемор ҳамхел бемори рӯҳӣ доштааст. бояд мо ҳамин дарда дур омадам баробар ки ҳамин бемор ё ҳамин як троп шид сини дарвоза давид очаш давид дар дахча ҳамхеле қапонда ки очаш ҳамин қапид фирдод ки ҳамин чена мо ҳис кардем ки бемори рӯҳӣ буда ба ҳамин хотир моро даъват кардаги буда и очаш нагуфта буда мақсад диспетчерора ки ҳамхели бригада рӯӣ кунеда моро вақте даъват мекунанд бояд моро гӯя ки кардем бояд ҳамун мақсад шаҳрванд мегӯяд ки кардиологический боша бояд кардиологический рӯҳӣ боша бояд психолог яъне ки агар чӣ бошад мақсад ки детский бошад бояд бригада детский гинекологический бошад гинеколог бояд даъват кунад авҷад ҳам шаҳрванд гуфта ки ёри таҷрид равон кунед амтара адрес хати ё бачаам касала баъд рафтем ҳамин қаш мекунем ба гарданам мегӯем хай сивор ҳамин қаис мекунем ҳамин ха мегӯем бемора чӣ хел бубарем намешавад ӯ очаш мегӯ ягон банда тасмаам надорӣ бубанден мо тари махсус бригада дорем бароиро бандидан бурдан ва нашид чира задем ана участковое занг зед ҳамон омад участковое хай як камтар чиш кард ба гардан намегирад ӯ одаме ки бемор аст бовар ка ҳамун бодами бемор вообще тамоман ба бемор монанд набуд чӣ ба мара ҳайрон кард баъд ман гуфтам ки мара нашинохтӣ синам бемор ман баъд аввал суҳбат кем камаки суҳбат кем ҳамин суҳбате ки аҳлонада ҳолати психологиямро бояд чикор кем ки ҳамро камтар ором кардан дар ку баъд иштем гап задем баъд ман дар бораи модар сухан гуфтам модар чизе ҳаста ки бояд дар тамоми ҳолат бояд модар ҳамеша дар иззаташ дигар бошад ҳамхел гап зем баъд ман гуфтам мара нашинохтӣ ман гуфтам ман ҳамун табибе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ гирья кам мегӯм ки ман ин ҳамин нону намаки хоната мара ҳамун одаме ҳамун рӯҳӣ дошт гуфт акати ҳамуӣ ман гуфтам ҳо
ҳамин гӯё ки ду девна як ҷо шида бошад ки бовар забон ёфтем да забон ёфтем ба худо ки баъд нафтем ки ман аммо одамам баъд нафтем ки хайна биё ма ту мара медонӣ ту ман ба виҷдонам ба виҷдони мара ту медонӣ ки ман ба виҷдонам қасам мехӯрам ки мерем ҳолати рӯҳиву равонии ту соз боша агар ту бемор аст ти қадар мара шинохтӣ ҳолатҳое мешавад ки як хонавода мехоҳад ки ҳамира бубара маҷбур бубара бимонад дар девнахона ягон бачае ки ғам метабиси оилашонаи тарё ҳаста ку ҷомеаи мода ки бепадар калон шидаги ё ки дарам хеле ягон чи ягон характери ё ки рафторои бад ки дора баъд амро мехоҳанд ки амте баран хоб кунанд хиёл мекунанд ки ҳолати рӯҳишон вайрона и ба фикрам ки ҳамтарӣ буда баъд шиштем мошинда рафтем якм ҳолат шадем ҳамин ранг мор 100% гап мезанад баъд габза рафтем дар Ленинский район ҳамон одама хоб кардем баъд пагад ҳамин Султони Кабида рафтем сад ман бачаам акиш ки қатимон ҳамонро бурда буд ки ҳамонро бинам мегӯм ки чӣ хеле хам бародари мо мега бародар омад ба худо дар пеш пои очаш ғалтид гуфт оча мара бубахшин анон намака вале хонашона ҳатто ман медонам амра дар пеш пои очаш ғалтид гуфт очаҷон мара бубахш ман дига ҳамин корома такрор намекунам гуфт гирья ва зора кард дар пеши очаш гуфт баъд хаяки дига намедонам чӣ шид нашид ина хеле ҳолатҳо ҳаста ина я навор хеле кард сабаб чӣ шид ки ҳамун навора сабт кардӣ ина бо айби ҳамия бо айби мусафед гунах дорад чӣ гунах дорад сабаб ҳамияе ки хай мусафед худаш чиша бигар баъд бо мо ядим мисоли дига сабаби пайдоиша ман дидаги набудам навор гирифтеса гапа ту гӯшда ман ҳамун чизоро ҳамаша пӯшидагӣ хай ага айдават омаде гуфтам ага камтар 10 минута 15 минут то файрод кардамаша отихем ки мебинем ки мара ҳамҷода галзеса ина гуфт ина ҳам мусфид гуфт ҳамҷода ки баъд ниқобтам кард хан ниқоб кашидам ина мусфид 4 сут кашида гуфт думбада ҳамун қатор ба қатор мисол навбатчи кезуда фалон бисмарон ман гуфтам ха кадем ха гапа ту боши гуфтам о туфри кам навбатчи ман гуфт ана ами гуфт 4 сутка 96 соат гуфт хуб хорот боша 8 соат хорот дига даже 8 соатам кам буд ба ҳамеша навор явақ нигоҳ мекунем дига ҳама мара мешиносад дига звезда дасти одамода автограф не бо безечи бо дар телевизор бурома дар ҷаҳаннома ман аввал надидаги набудам ира баъд ҳамин хест оварам хоҳарам гуфт ака гуфтра дар ҷаҳаннома нишон дидам ман фикрам ҷаҳаннома чи давлати чи мода сабт кардаги набошам нишон умедҷон баъзе чизҳое дар ҳаёти одам ки баъзе одама ҳаётам хеле маҷбурӣ мекунад ки эҳсосотиш мекунад масад эҳсос яъне ки одаме ки дар ҳаёт асосан масад шахсоне ки ятим калон шудан во хубтару беҳтар медонанд масад мо сухан дар бораи чӣ гуфтесам баъд ҳамин одаме ки ҳаёт дар ки одам азоб кашид баъд баъзе суханҳое аст баъзе рафтору кирдорҳои ҳамин шаҳрвандо ҳаста баъзе нафарҳое ҳаста ки одама маҷбур мекунад ки масад аламои дилша бига дига маҷбур мешавад ки аламои дилша бига ин сабаб мешавад мо дар ҳамин ҳолат хай мо гунаҳгор тамоми табибони тоҷикистона мо наметонем карда агар ки табибои тоҷикистони мо ин хел қаҳрамонӣ ишон намедоданд ин қад чолокӣ ва далерии хичона ишон намедоданд агар ин дар муддати кӯтоҳ сари роҳи бемориро гирифта намешид ира ҳама баҳо метавонед давлатҳои хориҷаро би чандин моҳҳо шид сари роҳша гирифта натависта ин ҳама заҳмату меҳнатҳои ҳамин табибои мо аст ҳамаш ки офариншон бовар кунед заҳматҳои ҳамёе ки медидим ман ҳамёра дар ҳамин ёрии таъҷилӣ масад ҳамкоромона медидим дар шӯъбаи эҳёгарии реаниматсия ҳолатҳои ҳамвора медидим бовар ки ба худо алам гирьяд меомад хизматҳои ҳамун табибо дада бо ҳастаи шахсиятҳое ки ҳама қачиза нодида мегиранд яъне ки беаҳамиятӣ мекунанд хунукназарӣ мо мегӯем ба ҳамин хотир баъзе хунукназариҳо баъзе ҳамкасбони мо шид ки моро маҷбур кард ки мо масад азоб гуфтесам азоби шаҳрвандора медидем азоб ҳамча моро маҷбур кард ки ман зурм омад баъд чикор кардам муроҷиат кардам гуфтам ҳамкасбони азиз имрӯз ки падар модар барои фарзандои худшон қадр надорад
умаҷон озӣ мегӯм дар давоми суҳбат фарзандо барои падар модари худ чуна қадр надора бо ки мо даъват мера мо мебинем ози ина падар мусафед бига барои падар модар фарзанд охи фарзанд пеам падар модар чикали ки пешвои миллат мега ки худо ам рӯзои асри гузашта асри 90 данавра мо ҳами корро дар ҳами шаб рӯз дидем падар модар ёру бародар қадр надошт беқадр шидагӣ буд падар модаро гирья мекарданд меомад дастотам чак мекард қичоқид мегирифт бачам илтимос ҳолати рӯҳиву равонӣ ва ҳолат чия медода таъсир кардагӣ ки буд тарс дар дили мардум тарс буд агар не мо мерафтем мебинем ами кислород насичени кислород меган амон нафасшон дар муайян дар миқдори муайян масад аз 90 болои 95 96 яхелш 99 100 созай нафасш яками тарс ҳамиҷода ки ҷо шуда буд ами дар бовисаи оинаи нюлу гун медидан бовисаи агар ки аз бисёртар новосиёро тамошо мекан дар ди ами мардум тарс пайдо шидагӣ буд дигар мерафти ба худо гирья мекарданд дастотам учак мекарданд қичоқид мегирифтанд хаба ҳами ҳолатҳо шудак баъд я ҳолати дигар я ҳамкасби дигамон чинун дора у бачаке ки я бачаке у ам бачаке хуб аст баъд ам бачак омад гирья кард дар пешмо гирья кард гуфтем чӣ гап шиди гирья кесай баъд гуфт ки хона як шаҳрванда рафтам ҳами модараш дар ҳамунҷа ховай дар ҳамунҷа модараш давлатов фамилия ҳамун фелшермон давлатов оинам ҳазор раҳмат падараш дар давлатов омад 2 соат қариб гирья кардам гудак таваллуди як 95-96 ай бачак медколеҷа буд кага 2 соат гирья кардам бачак баъд сабаб шуд мега хонаи шаҳрванд рафтем ҳамун шаҳрванд ҳамун бача ҳамун мардаке бачаке зана кӯдакша гирифта ҳамун угли девор очаш дар ҳаминҷа ҳолаташ вазвин ами шумо чӣ қадр мекунед ами очаи маро тез бубарен ами хона ҳами зана фарзанди маро бо касал накунад аки шумо як бор фикр кунед барои инсон дар ҳаёт аз ҳамада муҳим чи падар модара дарвозаҳои ҷаннат гуфтагиянд хизмат агар хизмати модара карди як дарвозаи ҷаннат насиби ту кушодааст ҳангоме ки падар модара хизмат кардӣ 2 дарвозаи ҷаннат барои ту кушода ира парвардигор ба ту чикор карда ваъда додага ки агар ки аз сидқи дил хизмат бикунӣ модаре ки ту ҳангоме ки ту дар батнаш будӣ хӯроки худаш мехӯрд ҳамамун маҳсулоти хӯроки худша барои фарзандаш медод модарои мо барои чӣ вақти ҳомиладор мешаванд харобак мешаванд бо ки тамоми ғизо ҳамун фарзанде ки дар батни ҳамун калон шудааст дар мо меравад модаре ки ҳамаи хӯрокҳои худша дар ту медод ҳангоми дар батни будӣ модаре ки дар вақти таваллуд шидани ту ба марг рӯбарӯ буд ӯ ба марг рӯбарӯ ӯ тайёра ки худаш вафот кунад не ки фарзандаш зинда бимонад модар ба ҳамин чиз қодир аст лекин фарзанд як бемории кӯчак тарсида қодир нест ки модара ҳатто сухани хуб бига зуд модари мара ҳамин хона берун бикунем ки бо зана фарзанди мара касал накунад вақте мо кӯдакем ки мо фуромӯш карда ӯ фарзанд мо вақте ки мо кӯдакем ту вақте ки мактаб мерай ҳамин саҳаритра роид мекунад то омадан та бечораи модар чишми чор ба сӯи дарай оё фарзанди ма гишнай ташнай серай гишнай не ки фарзанд ма ҳамида ҳис кардам ки муҳтарам пешвои миллат мега худованд ҷангои асри гузаштаи соли 90 дигар наёра яъне ки беқадри инсон бидай офарин ба ӯ шахсе ки ин мардуми мо аз як касали кӯчак ҳама не аз як касали кӯчак тарсидан офарини пешвои миллат ки тиру туфангай ӯ ба як тир нишон метавонад ки одам ба ҳалокат расонад одам вохба ки 14-15 рӯз табобат мегирад ки тиру туфанг ба як тир ба як нишон метавонад одам офарини шахсият ки дар рости тиру туфанг ист ки ин мардума ин миллата чикор карда наҷот додай ин мардума кашонда оварда офарин ман ҳамун вақт ба қадри суханҳои ҳамин одам расидам ки ин мардак барои чӣ мега ки доим дар ҳамаи ҷамъомадош мега ки ба қадри ҳамун рӯзо бирасем ба қадри ҳамун рӯзо бирасем ира ба чашми сар бибинӣ агар бад мебинӣ баъд ин ҳай мардаки хуб
این مردک که خوب که سین سالش با یک جای رسیدگی این 67 ساله ای پدری ما در کلام خدا رو روی پدری ما را شد کنه ای پدری ما در کلام نشه خیلی یاد طرح که آدم شخصان حامله داره آدمایی که سین سالش بسیار کسب بودن او را مقصد میتونستن که آزاد کننده با اون خاطری که سین سالشون در خطر یکم یا میستاده در وقت کرونا اوج پاندمی ده همین دو نفر مقصد آدمایی که سین سالش ای حد زیادی بعد یا اینکه حامله داره زنهای حامله داره بعد این کس هم میگفتیم که نقل فوقی همین تو برا من مردکم من در جای تو دیجورست هم استم تو نیو کزا من با جای تو من استم من کار میکنم این میرفتک با میبینیش که همیز 2-3 ساعت پس با گشت اومد برای چه اومدی؟ گفت بچم گفت همه قم مردم گفت مادرای من گفت همون زنهای را میگه مادرای من گفت من یک جوانم یک طبیبی جوانم مادرای من گریه کرده مادرای من ماتم داره فرزندای من برای مادرای ماتم داره خواهرای ما برای ماتم داره من کدام وجدانم قطعی برم سر ما در بالیش ببونم همه خیلی سخن چه خیلی تأثیرت نمیکنه و بعد مراجعت نمیکنه که همکسبان عزیز خیلی امروز بعضی طبیبای ما بیمار شدن نه که جایهای و خالیه و که بیمار شدن بستر بیماری شدن جای و خالیه کسانی که در آتپسک باشن بلوتین ده باشن یا که یگان بانه قطعی رفته باشن بیاین جای همه طبیبای ما را پر کنن که ما این خلق ایبین رفت دیگه ما چی در کاریم این خلق تار کشید دیگه طبیب در کار نمیشود و خوچنده همین روزی وزوینی ده طبیب در کاره که با خلق مثلا دولت با اون روزی را ما را مثلا چی نمیتا مزد مهنت نمیتا که در روزای تنجی تکیه کدگی بریم بیاییم با همون روزای را میگه که یک روزی پستی ده نمی خیلی روزا ده همین طبیبای ما جانی همین خلق ملت چه بخره با همین روزی دولت ما را چی میتا لیکن شگرانه پروردگار برای همه قدر ما جوانات باید دستگیری کنیم امروز مالش برای من نشه نه که اینا گذشتهای ما نه پدر ما گفتن همه فرزندم 10 سال 15 سال 20 سال پس مثلا دمی تینجی و امونی سال همونی در زندگی کنه همراه شد با مثلا هیچ چی قطعی برای برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی که زن فرزندی ما در دولت تینجی امونی زندگی کنه برای ما رفت چیکار کرد برای همه تینجی امونی خیلی قربان کرد نه که امروز ای روزای گذشته مونده خوب هست که ای سالای 90 خوبتر شده است که این امروز ما هم میکنیم به خاطر فرد و به خاطر اما فرزندان شهر نیست که امروز ما بکنم فقط برای خدمت بکنم برای آینده را هیچ غم نداره جنگ شهروندی 27 سال عمر مرا سرسان و سرگردان به خونه مردم کرده 27 سال عمر مرا همه مردم خودش فکر کنه جوانای ما هموام میخوان که مانند ما 27 سال در خانه مردم نان شتا جنگ نان اول نان نولا کردن اول تو به صاحب خانه نگاه میکنی بر در دهانت میاندازی میخواد که 27 سال 30 سال 40 سال عمرشون رنگ مورد سرسان و سرگردانی خطی بگذارن برای را نخواستن شکرانه کردن در کاری که در همین دولت تینجی و امونه در همین استقلالیت هم بعضی کوری نمک ها هستن که یا را فراموش کرده گمومه جون یا را فراموش کردن در کار کمی اگر قدری نمیدن یا که آدم نیست یا از این عالم نیسته شکرانه کن شکر گویی نعمتت افزون شود گرنه گویی از زرت بیرون شود یا که از کفت بیرون شود برای هم قوم جان بسیار چیزا بود که در دین من تاثیر کرد من مجبور شدم که خیلی همکسبا مفتم که همکسبا امروز که پدر مادرشون یا احترام نمیکنن امروز ما زنده ایم و آدمای بنانگ بنامزال ما نمردیم ما یارا فر نمیتیم در چهره هر دشمو ما تشکر میگم به همه طبیبایی که همیشه روز برای مردم برای خلق خدمت کردن سری تعظیم پیش پاشون برای خدمت‌های عالیشون محمد جان اکا اسکندریه چند نفر شما داد سوالو یک تمنیت‌ها روان کردگیان یک بار تماشا میکنیم
хая ки ягон саволаш да ҷавоб мегирӣ. фақат навоварида меҷон навоварӣ. салом алейкум. Оҳ, акбараи аввало муҳаммадҷонро ба муносибати дохилшавӣ дар донишгоҳи тибби тоҷикистон ва хонаи дурҷалага табрик мегӯям, ки вақти ӯ хандид аз дасти пешвои миллат соҳиби хона гардед. ва баъдан саволи худ ҳамин аст, ки идея кӣ буд, ки худро сабт кунаду дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин видеоро паҳн кунад? Идея кӣ буд? ин бачака ман шинохтам. ҳамин акбара. Ин бача Акбар ном дорад. Ин бача дар телевизиони Сафина қатъи талабшо шогирди Талабшо Муқимов кор мекарданд. Ин бача Акбарҷон, ин идеяи халқай, идеяи халқай, дарди дили халқай. ҳамон чизеро ки халқ да дидам, худам да таъсир кард, худам амро баромад кардам ба ҳамкасбому, ба умуман ба тамоми корхонаҳо буда, умуман тамоме, ки имрӯз вақти он аст, ки бояд як Тоҷикистон агар кӯчак ҳам бошад, бояд мо давлату абалқадрат эшон битем, ки як Тоҷикистони кӯчаки мо ҳани дар сори роҳи ин қадар вазмиён истода метавонад. мо барои ин идея набуд, просто дарди дили халқ буд. ҳамира худованд ҳам хеловарш, ки бо воситаи ман даъват кардам асад ҳамкасбо ман. Ин идея нест, ин дарди дили халқ аст. беҳтарин. салом алейкум акай Муҳаммад ва акай Искандар. шумо мегуфтед ки баъд аз ана ҳамун сабти ки хурдакак дар ютуб партофтем, баъд аз ҳамин муносибати духтуро бо шумо чӣ гуна шуд? ин савол ҳама хел саволе, ки қариб мара лати куп. табибон гапи ҳақда чӣ гуфта мекунед шумо? ина шумо гапи ҳақ кори будагида немегин, инкор мекунед? я салом алейкум, чӣ хел будаги кора чӣ хел шумо инкор мекунед? ҳамин кор буд ку ман айхин бофта наровардам ин кор кардам. ин марак мисол пеши худ нагуфта ҳамин табибу мисол анақала ман як суол худо дадорам, рангам ташуд. Сабаб чӣ буд, ки ҳар рӯз дежур намеистоди? То ҳамин саволи маро ҷавоб бите. Сабаб чӣ буд, ки ҳар рӯз дежур намеистоди? Сабаб ҳамин, мисол ҳамон вақт навбатдор будам, навбатдорӣ ма тамом шуд. Саҳар як мисол мегам ҷои модам ки мошинора ҳамдигар дига одамда. Бояд алишки бояд ҷои ма ки нестам, бо ҷои ма да ту мести. Баъд мисол мо ҷода бахти калон дорем, духтури калон дорем, ҳама саволо аввал ҳавайкас решат мекунем, дига ҷода буромада мисол талфон намешавад, худаш мегӯяд фалон мусолмон кун. ҳамин кас омад, ки фалони одам масалан касал шуда, табр баланд шуда, омада наметавонад, ҷо холӣ, одам кам, чӣ хел мегӯяд? истода метавонем. исуде айтанаш. Пагаи дигашам ҳамин аввал басти калон меояд, мисол ҳар як саҳари омада, дума ки омад, ки наомад, ҳамаҷо ҷода мо мисолгӣ ҳама хел раскладка мегӯям, ҳама хел дорем. бале ҳасинез мекунад. омад бо фалони неста ки метавонад истода. хел не ки мисол имена шуморо маҷбур не, мисол шумо умедон ту местами бихоҳед ки метавонад? Ки метавонад? Камера дилш дард мекард барои миллат. ба мактум ман метавонам бо ҳами хел чор дад, ки сероно полено пушок овардаги пушонем ки напушондем. вайра мепушӣ, бовар кин, агар ин гап омада бовар кине, ҳамин тай майканам ровра мепушӣ, таян лижда мепушӣ, ҳамин арақ мекунӣ, иш ногуфтанӣ бовар кин агар. вай бо чи мода клёнкаги додан, вай арақа берун намеровад. Клёнкаги чӣ хел берун арақа меровад? Якумш ки ниқоб нафаскаши қиин. Дигимиш ки бо ачки мотоцикл ҳам мекунанд, диги калон ка вай. Мисол гем ба 5 суткада ман гуфтам бача ман наместам. Барои чӣ ки айтане одам бу мекунад, бу зариз мебурад, масад ягон рӯз мера свеж мекунам ё бо. Ана ки мада нас дар ҳақиқатан
табибое буданд ки қатима қариб даст ба гиребон шудан, қатима шахсан ман бо табиб буд ки халос кард. Мара гуфт ты худат кие ки я медбрат, ты худат кие ки айноми врачо гап мезани гуфт. Ҳамди вазифати я сузан қапиданай бра бихаб. Ман гуфтанем ки ӯ шаб рӯз ҷои санитара медбрат врач надорад. ҳама шитоб кунам бояд барои чӣ кор кардан? Барои ҳамин бемориро аз байн бурдан, ин наҷота, ин мардама наҷот додан. Ин ҷои медбрату врачӣ надорад ин корро. Ман бигӯм ки то врачи бояд, то врачи ин вазифаи тае бигӯм. Ин тарин намешавад. салому алайкум. ҳасан қосимов ҳастам, омӯзгори донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода. Ба акаи Муҳаммадҷон ва акаи Искандар меҳмони барнома сараввал миннатдории худро баён месозам, ба хотире ки дар як давраи хеле ҳассос қарор доштем. То ҳадди имконам ки буд, акаи Муҳаммадҷон ва акаи Искандар тавонистанд чандин нафарро аз чанги ана ҳамин бало наҷот дода бошанд ва ба ҷавонии худ нигоҳ накарда тавонистанд ки, такрорам шавад, чандин нафаре ки ниёз доштанд, ниёзманд буданд, кӯмаки худро дариқ надоштанд, миннатдории худам ва кулли мардуми ҷумҳуриро мерасонад. Сарбаланду хонаобод бошед. ва як таманнёти бародари мо бародар буд. салому дуруд нисоратон бод бародарони азиз. банда ҳунарпешаи ҷавони театри давлатии академик драмавӣ ба номи устод Абдулқосим Лоҳутӣ ҳастам. бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш зи як гавҳаранд. чузве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. бовар кунед бародарон, ман моҳияти ин шеърро бори дигар дар қаҳрамонии шумо эҳсос намудам. ҳамеша саломат бошед. ман ба шумо савол надорам ва баҳри шумо гуфтаниям. эй баландахтар, худоят умри ҷовидон диҳад. он чи пирӯзиву беҳрӯзӣ дар он аст, он диҳад. неъматеро каз пайи мар зоти ҳақ пардохтӣ, ҳақ таоло аз наими охират тавон диҳад. тансиҳативу хонаободӣ ёратон бод бародарони азиз. офарин, мо аз шумо миннатдорем. ҳамин аймун рӯзе ки мо бардома, ҳамун рӯзе ки ба навори мо биромад, баъди 3-4 рӯзаш ҳамун рӯз як мо падрияд фақат гирья кардем. ман шуморо қадр мекунам. ман амира гуфтам ки агар аморо қадр кунам, ман амира як чи овард, як либос шовардагим. ҳамун либос қад як 5 минутага 10 минутага суҳбат кунам. шумо падаркаи худро туфаи камера биёр. ватунате мо туфаи худ ба Не, я мне пушаки. این دیگر راه ندارد. این دیگر راه ندارد. این دیگر راه ندارد. نه بچی ما انا با همین انا اکبر با همین دستی بگو. انا همون کرنوی رو سازی برادر عزیز. این همجا انا خلف انا همجا بیمار میکنیم خودت برادر طبیب بشه. طبیب بشه. Açıkıyor şama oradaki. هم بچه Tamam. Tamam kadar mı açıkıyor var. dur bacha. انا خلف انا طرف این یک قهرمان ببینم. قهرمان ببینم. مردم قهرمان خجا ببینم. Oli bir, oli pas, oli bir. ولی ایستیات بعد 5 دقیقه میکشه میرم. انا دريو مو يشكر دارن برادر عزیز. برادر عزیز.
مشهور анами мардак бори мара одам буд ки гуфта ки аки ягон чизи муқаддас нест, ягон чизи муқаддас нест, не ки шахс пайдо шуд ки гуфт ҳамира ба ҳамчун рамз чанд пул мефурӯшӣ барои ман. Гуфт ба худо ки гуфт ки чанд пул ами попше ки ту гирифта гуфт бусак бола сари ҳамин нарх ҳамин чанд пул меистад. гуфт як ман медонам ягон чизи муқаддас нест ки масалан баъзе нафаро шояд ки амира муқаддас донанд ки баъд гапҳои безеб менависанд ки ягон чиз нест гуфтаи тари мо амчу ҳамира рамзи норина диди дридаги ин зато рамзак ма ҳамира ҳамчу мамира мафтум ин фурӯхта намешавад. як пайш фақат як бародаре ки фақат занг мезад мара гирья мекард, фақат гирья мекард барои ки барои миллати давлатш гирья мекард ки ту барои ҳамин миллати давлати ман ҳама хел сухан гуфти. ман гуфтам як пои амура ман одамда ҳадия мебарам барои ҳамин музеяш ин ҳамиҷода як ҷояда ҷош мешавад, як ҷояда ҷош анаки Я ти дигаш ку. акамҷон ӯ як чизи хуб дорад. ин худаш як одам мара хайрия кардаги ҳамин попшира. ин попшо худаш ҳамин хел омадаги нест. ин попши худаш як таърихи кӯчак дорад. вақте ки ман дар бозори кормон грузчилчо кор мекардам дар таи дасти як одами дигар борошам медуровардам савдошда ёрдам медодам. баъд зимистон буд попши ман дридаги кафидаги буд таш. попши ман таш дридаги кафидаги буд. чанд бор росте клеш кардам ҳамун серавоно бо мерафтам барфдам мекафид. Баъд ҳамун бача гуфта ки маҳамаҷон ман дар хона як попши дорам. гуфт ҳамра як одам ай федератсия муса мара додаги гуфте неки таҳои ван вайрона неки болош созай намешава ки ман ҳамура биёрам бутам тай ҳамура ти иваз кунӣ бопӯшӣ гуфта. ман гуфтам ака чӣ банест ман худам муҳтоҷи ҳамун қадар гап бидам ки як аз як чизм бита. бача сози ей дурӯға бисёр гап задесай ки ман гарм шавам. Ҳис кунам мисе. Ей барои машқ харобшавӣ назм даё. Леки дафташак доранда дафташак бача леки вақти қоиdat хади кадани бошо чӣ баъд гуфта ки амира баъд рафтем амра 60 сомонда таги амира дар саршавӣ кормон як одамай ду тапо надора неки патинка медуза ҳамон одам 50 сомон дар гуфт амира медузам аз барои худо неки ман 60 сомон жодам барои амира ки хуб духтанаш ин худаш ами хел барои мара офарин то ака искандар маҳамаҷон офарин то ман ина чанд дақиқа шуд пӯшидам. ман агар ҳозирам накашам ку мумкин ки ман барнома инами ҷош доз ба поён мераса барое ки ино ёри таҷлик шумо ҳамидана намекашиде на 24 соат гира кашидан мумкин нест. 24 соат мепӯшад 24 соат не 12 соат мепӯшиш маҳкам мекунӣ ҷора одамо памперс пӯшидане мардуме ҷон памперс хати гаштан оқибат памперс ҳама уже маӣ пӯшид ҳама маӣ пӯшид дигар натонистам баъд 12 соат пас ба дар мекардан як хчона тоза бо мепӯшидан. аввал 24 соат айтарса 24 соат ҳам не 48 соат ҳам мепӯшида айтарса. вақте ки мо ба ин касал масалан шинос шидем ин касала шинохсем уже аллакай ҳамун тарса ваҳми мо табибо ки парид баъд дигар 12 соат шиди бо камтар шид бо диваз карданашон гуфтем ами хел шида айва 48 соат ҳам мепӯшиди мефориди се рӯз ҳам мепӯшиди баъд чо мекарди. офарин то не боли ма букашем мои пампес айҷон меоем дар ҳақиқат ман як бори дигар қоил шудам. ина ман ҳозир дӯстои азиз намедонам мумкин ягон 5 дақиқа дар танаи ман будам чиз арақ айтанам. ина ӯ офарин ё ки чанд соат бо айтак бо пампес мепӯшидем.
хай акӯ шумо ки ихе туҳфа додем мо ҳам акӯ якта сар кунем насл چی بده؟ شما توفان دوره؟ ки توفان دوره باشه؟ мо дар ҳаёти сармон якум бор дар барнома туҳфа додесем туҳфа мегирифтем рости гап ина ҳоли музаффар دیگه шодӣ نمیدودیم намедодем фақат туҳфа мегирифтем музаффар шодиев ина столу стул ваъда кардагай ҳоли нарманди театр ва кино ина доли бо чанд нафари дигар чанд чизои дигар ваъда кардагиам бо чанд кас ки мо ҳоли либос мегирем то наки либосотона ҳархела пӯшем бар мухлисо да неки ина юз мо туҳфа гирифтем бо якум бор мо туҳфа додесем ман сараввал мехостум ки яктаи сипоснома аз акаи Искандар сар кунем хайр баланд хонед ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим فراغتی شنوبین سپاسنامه مکالمه می شود انقلاب اسکندر از نام مردم تاجیکستان برای خدمت شایان در نزد خلق وطن در وقت پاندمی کووید 19 арзандаи шумои чиз ман дар амуҷани خلاص رحمت شما در амуҷада ман гуфтам ки ман ба халқи миллатам чухт хизмат кардам ман чухт бо сухан мегӯям ташаккури зиёд мардуми шарифи тоҷикистон аз номи барномаи шину бин шумо мақсад ба акаи умедҷон муроҷиат карда ки ҳамин кас аз номи мо аз номи мардуми тоҷикистон ҳамин ду нафар ки дар барномаи шумо иштирок мекунад гуфтаен шумо мардуми тоҷикистон аз номи мардуми тоҷикистон барои мо яъне ки сипоснома аз номи мардуми ма гуфтаам ку дар сипоснома омадааст аз номи мардуми тоҷикистон барои хизматҳои шоён дар назди халқу ватан дар вақти пандемияи ковид 19 мо гуфтанем ки ҳазор раҳмат мардуми тоҷикистон мо фақат вазифаҳои худмонро иҷро кардагем як хизмати кӯчаки моро ин қадар шумо сипос мекунем барои мо ин қадар боварӣ дорем оё мо ба ҳамин сазовор ҳастем ё нестем ҳамин шаврӯз сазоворем бо дар чеҳраи шумо ҳамаи табибот сазовори анамин гуна сипосномаанд ва анамуси ин сипоснома ба ҳардуи шумо рамзия ки ба ҳардуи шумо гуфта яъне ба ҳамаи табибои дар чеҳраи ҳардуи шумо ба ҳамаи табибои тоҷикистон ба ҳама табибои рӯи дунё ки имрӯз барои ҷони инсонҳо шумо талош мекунед яъне ки шумо ҳам чӣ доред чӣ мегӯянд иммунитет дорен охи шумо ҳам дил доред шумо ҳам зану фарзанд хонаву дар доред не ки ба қавли мардуи рӯ рисковат карда шумо меред дар назди беморо ташаккур ба шумо ака бишинем ишя ин хай ташаккури зиёд ин як баъд мада рамз бутак не ки ин бача пухтае ин пухтае ин якта мегира якта метаву дута мегира баъд рамз овард туфли овард бафикрем ки аиси худиш бетуфли мемона бетуфли намона гуфта ина якта туфли аз номи барномаи шину бина якта намо красовкиш аз номи зоирҷон бародари азизи мо дар амрико аз худи амрико зоирҷон на туфота расондем не конвертакота мерасонем худохоҳ як бародар ҳам хеле мухлисона мо амрико занг мезад зоирҷон мега бовар ки мо ҳамон ҳавояро мебинам гира мекунам мега худмон бо дар ғарибие мега хонаро ёд кардаем ҳамон гапҳои ҳам муҳаммаҷонро мебинам мега мемурам айгирая мега ҳамин илтимос раҳматҳои маро расонем мафтум ягон савол теохиматия дар монитор монум бинед гуфт ки аки шар нест ҳамин фақат айнои ман ҳазор раҳмат бин ҳар душона ҳамин қадар барои ман басад инаи шумо дар акаҷон ҳарзи шумо арзандаем и камае ҳоли бо туфо насиб боша ҳоли бо давом дора ҳоли худо хоҳад бо барномаи оянда да гуфтум ку ҳоли бо мо ба ин як бор ду бор хай барнома да мо шидем барнома суҳбат кардем бо мо рафтуомади дӯстӣ мекунем дунё ҳамияй хай мо изҳори миннатдорӣ аз номи худам аз номи модари меҳрубонам ки салом расондам барои шумо умедҷон раҳмати калон мегем ба зоирҷон ки аз худи амрико моро қадр кардан як хизмати кӯчаки моро барои халқи ватан мо кардем амуро изҳори миннатдорӣ кардан ба мо қадр кардан ман бовар кард
از ای جاوس دیگه باور که دیگه خونه کسالیو دم اگر ما هوایی خدمت کنیم و دیگه نمیدونیم دیگه چیکار کنیم نداره. این خیلیش داره کراسوفی پوشم میده سوکر بگیره میده در حقیقتا همین برنامه شد تماشا کردم این مردک در حقیقتا توفلی را گرفت گریه کرد نه که یک هفته پس بعد من را کوف یافت با یه ماه دیگه خطی ما گریست برای همین روز دعوت کرده گفته که با گیران مونده کنی که موبایل در قریب یک گیران میتونه درباره مادر گفتی محمد جان در رفتی صحبت اکای اسکندر گفتن که در یک هشتمی من یک شعری مادر خون گفتن ما اوی چشمام ریخت خیلی شعر بود برای او شعر نیست او یک ترانه در وصف مادر یک مرد در باغبانی میکنه یک مرد در باغبانی کسه بعد همون یک خواهرچش در بین اولی همون موهای سری و چش بفته است او همونجا باغبانی داد قیچی کسه برگرد بعد همون شخص همون یکی چشم همون خیلی میگرده که چشمش موی سری سفیدی مادرش دم میافتد بعد میخزدد همونجا نگاه میکنه خیلی خدمت ها و همون رحمت هایی که مادرش با همون کس دادگه خدمت های مادرش با یادش میزنن چی میکنه گریون میشه بعد میخزد پیش همین مادرش میمونه و سر تعظیم پیش مادرش میمونه با میگه که مادری عزیزم میگه با مویهای سفیدی سر چشمم افتاد میگه پنداشتم که پیر شده ای میگه چنگال غم دلم را فشار داد نه گفتم مادر نه تو پیری بر جا مانده نخواهی شد مادر در دم پیریت عصایت تکیهگاهت منم مادر پیری و بکف عصا نگیری مادر صد شکوه ز پیری نکنی مادر ما چشمه عمری بر دوامت هستیم در عدل ابد و عدل نمیری مادر میگه خیلی صحنه زیاده به نهایت زیاد بود همین جایی که در برنامه کوتاه همین خیلی میگه و پیش موزه در سر تعظیم میکنن همین سخنی که انقلف گفتن انقلف همین وقتی که من رفتم انقلف گریه کرد مادر مهربانش به یادش آمد ما که در او چی ما اشتیاق نکرده بود لیکن من را گفت که من را گفته که محمد تو یک برنامه کرده بودی گفت که همونجا تو برای مادر چی گفتی من گفتم بعد نوارش من گفتم برای همین مادرم تری گفتم دستش دادم میگردم نگاه میکنم مسافت گریسته است میگم مسافت برای چی گریه میکنی میگه من برای مادرم گریه میکنم که باید من تو حاضر خدمتی او را میکردم نه که افسوس که نیست میگه من برای مادرم گریه من افسوس میخورم که امروز در برم نیست نه که تو امروز مادر در پیش ته چیکار کوره قدر قیمت عزت شو بدون گفت من برای مادر گریه میکنم 38 درونده وفات کرد 38 خدمتی اینا ما عبرت نمیگیرم نه میگم یک گپ دیگه هم هست اگه اینا آدمای مخرون گفتگی نیستم مخرون خواندگی نیستم میگن که آدمای کلام خطی میشینی مشاهده قلب میشینی مشاهده نقل میکنه همین گپا تو داخل میگیری یک جوان هم که شما بودم تسکی فکر کرده تسکی به همین مادرم دم خدمت کنم که همین شیشه بخشم گفتم مادر مادر همین پشتواره میکنم همین مثال میگم همین جمهوری تاجیکستان همین شهر دوشنبه تو خود مکتولا پیاده پشتواره کرده میگیره میبرم تر حج نمیگردونم همین کارو کرده پشتواره کرده گفته بوده ایوس با پشتواره کرده اومدن با یک آدم در بفرم میشه با یک اشتاق مادر گفته همین گفته همین شیری که تو دادی همین را میبخشی اجرا کردم من خدمت کردم من پشتواره کرده پویلیش گرفته بردم با گرمه آوردم ای وای بچه میگفته تو گفته یک ساعت نه شبی خوابی من حالی چیز نکرده بود
ولی اصول بزرگ شیر دادنش ببخشه. یک ساعتی نه. رنج شب رنج شونه رنج میره رنج همون مادر نکردن. ولی گناه. همین مورد مسئول داخل میکردن. این همین کپ همین خیر. من مادر من شبان رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. من در فدراسیون روسیه بودم اکرم جون موسیقی در کار میکردم موسیقی سوال که میگن همجا در کار میکردم مادر من در کلوب در خونه خونم زندگی میکردن ما همه وقت اومده بودم که مادر من اگر شوهر کنه اختیار دارن من یک قرض فرزندی ما هسته مادر من 24 ساله پدرم 27 ساله فوتیدگیان در جنگ‌های شهروندی مادرم 24 ساله به شوهر موندگیان دوی میفتم که مادر چی میشه که یه لنت چیکای دیگه برای ما بکنی که معنی او را داشت که خواهش است اگر خواهش باشه شوهر کنی من همیشه که بعد دیدم که مادرم چی نمیکنه من در فدرات سرویسم همیشه من با مادرم میفتم که اوچای تو بی‌صاحب نیستی تو هیچ وقت فکر نکن که تو در خانه خودم تو بی‌صاحبی انشالله الرحمن اولی من زنده ام انشالله اولی ای دل ایمان داره اولی من زنده ام من ترا تگ قنات میکنم امی جای پدرم ده من جای را پر کرده نمیتونم لیکن من هیچ وقت ترا قطعی دادن مفر نمیتونم من هیچ وقت ننگ ناموسی ندارم که من مادر مفر بتم میگفتم من امکانیت دارم که بعض فرزندای ملت تاجیکی ما پدر مادرش افردن در روسیه عیش رو اشرت کرده سن نه که من اون ناموسی را ندارم که بعضش من مادر من میتونستم که من در همون روسیه بیستم من вже قریب 13-14 سال از مادر جدا بودم вже مهر مادرم کم شدگی بده علاقیدم مهر مادر لیکن میتونستم در همجا بیستم لیکن مادر چیزی نیست که انسان را فرش بده اون مادر چیزی نیست من گفتم که مادر هیچ وقت زیر نشه انشالله الرحمن یک روز نه یک روز خداوند ما را شاه میکنه یک روز خداوند این پروردگار را ببین یک سخن ما همه آب قطره های چشم ما قربان ملت میکنم اگر ما شاید تا سحر آبی چشم کنم برای ملت مادرای ما کمه لیکن نیو که همین مکافات بینن مکافات چکار کردن یک سخن یک عمل خداوند خوش آمد ای که میدونه که این کدام خدمت است شاید در همین بیماری یگم معیوب بود یگم مادر بود یگم ناکس بود یگم بیکس بود دست گفتم یا که دای مادر ما بود یا که دادر ما بود که کسی بود یا که فرزند ما بود خداوند یک عملی مرا خوشش آمد در دل کی در دل شاه در روی زمین این سایه پروردگار است شاه را انسان شاه را پروردگار انتخاب میکنه در دل شاه داخت در مابین امو قدر پروفسور دکتر ناوکو این قدر تاجیکستان دا چی کیرا یا مدبراتی عادی را چکا کرد همین خدمت چه مهنت چه قدر کرد عنوان در مابین امو یک عنوان برآورد مرا داد همو برای من بسنده بود که من پیشوا قطیوا میخرم یه به هر کس معلوم شده همه میدونه مرا هم از میگه که میگه مکه تو میگه که فرزند خدا دادی میگه هر کس دادی چی نمیسر نمیشه که با پیشوا لیکن غیر این با میگه که ترا هدیه کرد این هدیه را بگو من گفته بودم من پاشونم میبوسم طبیبایی که خدمت کردم من مردم تاجیکستان من چه خیلی که قدماش بالای سرم گفتم قدماش عالی بالای سر خدمت کردن من تشکر زیاد میگم به همکسبام که همراه ما بودن قطعی ما به همین خلق ملت خدمت کردن ملت اینستی به هستی آوردن چه خیلی که جناب عالی جانسوری کردن ملت اینستی به هستی آوردن هزار رحمت میگم به طبیبا همچنین با وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان با رئیس شهر که مثلا بی‌طرف نبودم تشکر زیاد میگم من میندارم اون نفرها برای شما خدمت کردن با امیدی که شما با وای بسیارتر شد در نزد ملت با مسئولیت شما زیادتر شد سلامت سربلند باشین خوش آمدین مردم تاجیکستان هیچگاه کسل نشوند محتاجی یگان طبیب نشوند
мо Ва- розием, мо бовар ки мо ва фақат табибо буданшон ба ӯ хотире ки нафаре бемор шуд ба умеде ҳаст ки табибе ҳаст ки мебояд муда ёрдам мекунад кӯмак мекунад. Бале таманниёти шумо барои мардум не орзу ҳамин гуфтанем ки анаққали фисканая дуо бута мардум ҷо барои ки дар байну ҳам падара қариб 70% тоҷикистон буда мумкин падар бишавад. Барои ки анаққал як дуо барои мардуми шаҳри тоҷико дуои падарона. майлаш илоҳо омин. Биё. худои худованди карим ҳамин касали COVID-19 ҳамеро парвардигарам аз ҷумҳурии мо не то ки аз ҷумҳурии мо тамоми халқи дунё дур кунад. ҳамин одамо мисол касе ки мисол ҳамин дар ҳамин касалӣ мисол фавт дида худованди карим азза ва ҷалла дар ҷошона ҷаннат кунад, дар раҳмати худаш бигирад. хоб одамое ки мана мисол зиндагонишона бурдидан дар ҳамин касалӣ гирифтор нашаванд. худои худованди карим дар ҳамин мамлакати мо тинҷи омонӣ, ҳавои соф, ҳамдигар фаҳмӣ, ҳамдигар дӯстдорӣ дар пишти паноҳи худаш моро нигоҳ дорад. дар пишти вақтии мо. Амин. Аллоҳу акбар. дӯстои азиз, дар охир мехоҳам як чиз аз аввал мехостем гуфтан, не ки гуфтем дар охир гӯемо ба ҳамин ҷамъбаст кунем. имрӯз 8 сентябри соли 2020 аст. пагоҳ 9 сентябр истиқлолият дорем. ҷашни истиқлоли миллӣ ба ҳамаи мо шумо муборак бошад. ҳамеша дар хонаҳои мо шумо тинҷиву оромӣ, дастурхонамон пур аз нозу неъмат бошад. ва дирӯз 7 сентябр муҳаммадҷони мо зодрӯз доштанд. табрик мегӯем. сиҳати саломатии шуморо мо мехоҳем. сиҳату саломат бошед. ҳама вақт шумо ҳам хонадонатон обод бошад. ба гуфти Насриддинҷон ҳама вақт дар чеҳраатон ханда, тану ҷони сиҳат, роҳату орзуи ҳаваси фарзандота бинӣ. муҳаммадҷон, шумо роҳати орзуи ҳаваси фарзандову набираву абираву чабираҳоя бинед, ба камоли пирӣ расен. ташаккур ки эҳтиром карден, омаден. раҳмат. дӯстои азиз, бо шумо будем Насриддин Асадуллоев, Умедҷони Султонзод, меҳмонои мо Муҳаммадҷон Ҳисайнов ва Искандар Анақулов. барномаи Шину Бинро шумо тамошо кардед. хайр. Шину Бин